Goeiemôre en baie welkom by ons aanlyn diens vandag. Dit voel amper asof ons weer terug is in lockdown met die aanlyn dienste, maar dit is so lekker om jou vanoggend saam met ons te hê. Ek wil jou uitnooi om saam met ons die dienste geniet, om saam met ons lekker te worship en ook saam met ons 'n bietjie in die woord in te klim vanoggend. Geniet die diens saam met ons. Die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redder, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, as wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, as wat lewe, prys die Here. Prys die Here met blye galme, o my siel, daar's ryke stof, sal solank as wat ek lewe, my psalme vrolik toewy aan sy lof. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, as wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, as wat lewe, prys die Here. Die hele skepping sing nou saam, en alles wat lewe, roep sy naam. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, as wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, as wat lewe, prys die Here. Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redder, die een op wie ek wag. Here I am, down on my knees again, surrendering all, surrendering all. And find me here, Lord, as you draw me near, desperate for you, desperate for you. I surrender. Drench my
soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a rushing wind, Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a rushing wind, Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Lord, have your way. Lord, have your way in me. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. Ons is, soos julle kan agter my sien, besig om geweldig baie hard agter die skerms te werk. Ons het vandag juis nie diens nie, omdat ons hierdie konstruksie agter meer tyd wil gee. Ons baie messelwerk, matwerk, reëlings wat opkom, soveel dinge wat gebeur, selfs in die dak is daar plafon gedeeltes wat vervang word, verwerk wat gedoen word, daar is so baie. Dankie dat julle saam met ons deel daarvan is. Dankie dat julle saam met ons as 'n gemeente op 'n reis is. En ons is so opgewonde oor wat gaan gebeur. Nie net om hier agter te sien dat dinge vorder en meer elke dag mooier lyk nie, maar dat daar ook in ons gemeente soveel dinge gebeur. Ons as 'n gemeente is op 'n reis van vrygewigheid. En ek wil vir elkeen van julle wat saam met ons in hierdie reis is en saam met ons die Here vertrou, baie dankie gee. Dis julle vrygewigheid wat dit moontlik maak dat soveel van hierdie dinge hier agter my kan gebeur. En ek wil vir jou sê, die beste lê nog voor. Vir ons as 'n gemeente en vir die mense wie se lewens geraak gaan word, lê die beste nog voor. Ons het nou nie vandag diens nie, maar ons gaan nou 'n geleentheid gee dat jy kan deel wees van ons finansiële bydraes. So op die skerm sal jy nou ons bankbesonderhede sien. En ek wil jou vra, as jy nou nie hier vandag nie, dat jy dalk nog steeds jou offerande sal gee, of as jy volgende week weer hier is, dat jy sal gee. Maar dankie dat julle saam met ons saai in die Here se koninkryk, en wat 'n voorreg het ons nie, dat ons deel hiervan kan wees nie, en dat ons bou aan 'n nalatenskap saam met ons nageslag hier nie. Soos wat julle kan sien, is hier alreeds baie verwikkelinge wat in die afgelope week gebeur het by die Impetus Theater. En dit is ook as gevolg van dit, hoekom ons vandag aanlyn by mekaar kom. Maar saam met die nie mekaar in persoon sien nie, is daar 'n celebration wat op pad is. Volgende naweek, die 14de Julie, gaan so feesviering Sondag wees.
Dit gaan ons breek deur naweek wees, omdat ons muur uit is. So ons wil jou nooi, 8:15 en 10 op die 14de Junie, kom vier fees saam met ons. Kom kyk wat het die Here gedoen en kom vier net fees saam met ons. Daai selfde aand gaan ons ook 'n worship aand hê, wat aangebied word deur ons tieners en ons tieners se orkes, maar dit is oop vir almal. So ek wil jou uitnooi, bring jou hele familie, bring jou vriende en kom aanbid saam met ons die Here daai aand. Ek hoop julle geniet verder die diens saam met ons. Ons is besig met 'n reeks wat ons noem Styg uit bo jou omstandighede. En vandag wil ons so 'n bietjie gesels oor die vraag, hoekom laat God ons so sukkel? Ek dink is 'n baie algemene vraag en ek sal graag die antwoord wil hê in 'n sekere opsig, want ek het alself baie keer gewonder oor hierdie spesifieke vraag. Hoekom laat God ons nie net alles maklik deur die lewe laat gebeur nie? Ek wil begin deur te sê dat ek dink die lewe is siklies. Met ander woorde, die lewe het sy ups en sy downs. Dit is ongelukkig so. Of ons baie het en of ons min het, of ons jonk is of ons oud is, dit maak nie saak nie. Die lewe gaan op en af, almal gaan daardeur. En ons moet dit nie vreemd vind dat ons nie altyd op die bopunte van die berge is nie. Ons almal wens dat daar een of ander pil of quick fix of lotto kaartjie of iets sal wees wat al hierdie worstelinge van ons in die lewe sal wegneem. Maar die slegte nuus is, en ek dink jy weet dit bestaan nie. Daar is nie iets wat alles vir ons gaan wegneem nie. As ons hierdie worstelinge van ons lewe wegneem, wil ek vir jou amper sê, dat ons neem die diepte en die karakterontwikkeling van ons lewens in die proses weg. Ons haal dit uit die vergelyking uit. Ons kan nooit dieper groei en beter mense word nie. Nou die wetenskaplikes het toetse gedoen en gekyk op kuikens, voëlkuikens wat uitbroei uit 'n eierdop uit, en hulle het agtergekom dat as hulle 'n kuiken help, dat hy nie self hoef uit daai dop uit te pik en te worstel nie, dat hulle sterf. Hulle het agtergekom dat dit verskriklik belangrik is dat 'n kuiken sy eie pad oop worstel en pik met daai eierdop, tot en met hy kan uit daai dop uitkruip. Anderste sal hy sterf. Hulle het agtergekom dat die bloedsomloop word geaktiveer wanneer hy worstel binne in hierdie eierdop. En daar's 'n klomp dinge wat gebeur met sy senuweestelsel en sy bloedsomloop wat nie kan gebeur as hy nie daai worsteling deurgaan nie. En die worsteling, as dit weggeneem word, ontneem dit sy vermoë om te groei, om te ontwikkel, om sy potensiaal te kan bereik. En baie soortgelyk aan ons lewens is dit ook. Dat as ons al hierdie worstelinge wegneem, kan ons nie dieper groei, meer karakter ontwikkel, groei in ons geloof nie. En dis presies wat 1 Petrus 1 vers 6 en 7 vir ons sê. Kom ek lees dit vir jou daar. Hy sê, hieroor kan julle baie bly wees. Al moet die baie beproewings julle vir 'n rukkie laat swaar kry. Die doel van die beproewings met die beproewings is om die egtheid van julle geloof duidelik te laat word. En dan gaan hy dan in 1 Petrus verder en dan sê hy dit is soos goud wat gesuiwer word en elke keer warm gemaak word en deur die vuurtoets moet gaan. En dan sê hy, hoe meer dit deur die toets gaan, hoe suiwerder word daai goud, en dan bring hy dit na ons geloofslewe toe, en hy sê, ons geloofslewe word gesuiwer deur hierdie beproewinge, deur hierdie worstelinge. Partykeer is dit swaar kry, partykeer is dit pyn, partykeer is dit moeilike tye, partykeer is dit toetse wat ons moet slaag, maar dit help ons om te groei. En ek wil vir jou sê, dat jou letsels wat jy in die lewe het, of ons praat in Engels van jou battle scars, is juist die goed wat die Here op die ouend gebruik
om die grootste getuienis in jou lewe te word. Dink maar net aan die kere wat jy deur baie moeilike tye gegaan het. Hoe groot het dit jou getuienis en jou geloof geraak in daardie tye? En dis asof God wegkap alles in ons lewe wat nie soos sy seun Jesus lyk nie. Asof hy besig is om ons te vorm, besig is om ons beter te maak, besig om elke stukkie wat nie volgens sy seun Jesus is nie, van ons af te stroop en weg te neem, sodat ons al hoe meer en meer soos Jesus kan lyk. Hy is die pottebakker, of hy is die beeldhouer wat besig is met hierdie kunswerk, en ek en jy is hierdie kunswerk in sy hande. En dis hoekom Efesiërs 2 vers 10 juist dit sê, dat hy sê dat ons is sy handewerk. Lees dit saam met my. Hy sê, want ons is God se handewerk. Hy het ons in ons eenheidsband met Christus so gemaak, dat ons die goeie werke wat hy vir ons bestem het, kan uitlewe. So ek wil vir jou sê, dis nie die worsteling wat as sulks die belangrike ding is nie, maar dit is wat met ons gebeur in ons worstelinge. Hoe ons reageer op hierdie worstelinge. Nou die Skit Guys het 'n uitstekende uitbeelding gemaak van hierdie proses waar God besig is om uit te kap alles wat nie volgens sy wil is nie. Alles wat nie volgens sy seun Jesus se beeld is in ons lewe nie. En ons het dit goed gedink om dit vir julle te speel vandag. En ek wil hê jy moet mooi daarna kyk, want ek dink dit is so goeie uitbeelding, want wys wat die proses van karaktervorming van God in ons lewens is. Ephesians 2:10 says that we are God's workmanship, His masterpiece. I don't know about you, but when I get up in the morning and look in the mirror, I don't really see a masterpiece, you know? I mean, maybe a Picasso. It's like, but I want to be His masterpiece. I want to be everything He created me to be. And so I go to Him in prayer and I say, Dear Heavenly Father, do whatever it takes to mold me into the image of your Son. Make me your masterpiece. In Jesus' name I pray. Amen. Hi, Whoa, who are you? I'm God. You said the prayer, so here I am. You're not God. No, I am. You said the prayer. That's how it works. Okay. If you're God, then make it snow in here. You know what? I really don't want to make it snow in here because it'd get kind of yucky. Yeah, you're not God. Why do you say that? God wouldn't say yucky. I do. It's a Greek word. Oh. Okay. If you're God, what does Lamentations 15:9 say? Lamentations is only 5 chapters. It's a very short book. Oh, why was it so short? I was tired of lamenting. Oh. Okay. If you're God, who's going to win the World Series this year? I'm really not into playing games. Why are you so much into playing games? You are God. What gave it away? You answered my question with a question. I did? Yeah, I do that, don't I? I did it again. Step right up. Here we go. Okay. All right. Hey, what are we doing? I'm going to make you into my original masterpiece. This is the process. Oh, okay, got it. Yeah. Wait. What are these about? These are the tools I'm going to use to make you into my original masterpiece. Okay. Hang on. Yeah, I thought you were a carpenter. that's my son. Step right up. Here we go. Okay. Oh, hey, God. How do you know what to chisel away and what to leave? I take out everything in your life that doesn't belong there, kind of like dead weight. Ooh, speaking of dead weight, could you chisel right here? It showed up when I was in my 20s and grew around and became back fat. I don't even know why you created that, but I can't get rid of it. I mean, I've tried everything. Like, I tried running, I tried lifting weights. My wife actually talked me into trying Pilates. That was awkward, but I can't get rid of it. So if you would just chisel around here, and then, you know what, if you chisel a line right here and maybe 8 lines right here, that would be awesome. You're funny. You made me that way. I also made the platypus. With the platypus. All I'm saying is most of my children, when it comes to this process, they just want to talk, but they don't want to do the work. So do you want to talk or can I chisel? Talk, chisel. No. talk, chisel. No. I choose the chisel. All right. Through my Holy Spirit, I'm going to bring up things in your life that I want you to work on. Like your anger. I created the emotion, but you use it in the wrong way. You compare yourself to others instead of me. You tell little white lies because you want to people please. You're lazy.
But you try to fool everybody by looking really, really busy. You have a problem with lust? Time out. I don't really have a problem with lust. You don't have a problem with lust. No, I can do it anytime I want. Hang on a second. I mean, I got to admit, I feel like you've been doing some great work, and I'm looking pretty good right now. All right, when you look in the mirror, who do you see? I see me. Okay, then I need to keep chiseling away because ultimately you and other people need to see my son. Okay, don't misunderstand me. It's just when I look more like Jesus, people get uncomfortable around me. I mean, even my church friends, and they're like, "Oh, you're holier than thou," you know. And I don't think I'm supposed to make people uncomfortable. So what you're saying is you'd rather play God in certain areas of your life than for me to be God over your whole life. That is not what I said. That's what you meant. Yes, it is. It's hard to talk to you. You know everything that I'm thinking. I'm just saying you've done some great work. Maybe we take a break, a sabbatical from each other, you know. I'll stay right here and then, That's just it. You never just stay right there. You're either moving toward me or away from me, but never you just stay. What you're doing is called control. Do you want to control things in your life or can I chisel? Control, chisel, control, No, chisel. chisel. All right. But can we chisel where I want? That's called control. Oh, okay, I'm sorry. Now this right here, this secret sin that you keep running to whenever you're hurting, angry, lonely, tired, that you think you're fooling everybody, but it's making you a whitewashed tomb. Are you ready for me to chisel this out of your life? Yeah. See, it's a process. It's not a sprint, it's a marathon. It's your whole life. And you care so deeply about what other people think of you. It's rubbish. It's garbage. The greatest thing you're ever going to hear is at the end of your life when you hear me say, "Well done, good and faithful servant." That's what you keep your eye on. That's the prize, heavenward. Oh, that hurts. Oh, trust me, this hurts me more than it hurts you. Right. Okay. I'm sorry. I don't think you understand this pain. Pardon me? You're asking me to sacrifice a lot, God. Don't talk to me about sacrifice. I know all about sacrifice. I sent my son to die on the cross for pain, for sin, but I also did it for another reason, to give you freedom. Do you know what insanity is? Insanity is doing the same thing over and over and over again, expecting different results. And there are things that you've been doing for years, these empty wells that don't have anything to offer. You've been going to them and it's insane. Allow me to chisel them out of your life. Allow me to produce character where you keep focusing so much on your image. Okay, but I was thinking. Your thoughts are not my thoughts. Okay, but if we went another way. Your ways are not my ways. Oh, I can't. You can't what? I can't be good. That's your excuse. That's your excuse is that you can't be good. It's not an excuse. I can't. Oh, my child. In the beginning, I said it was good. I made you good. Be good. Yeah, but you and I both. What? Nothing. No, what is it? Nothing, okay? You wouldn't understand. I, God of all the universe, wouldn't understand something one of my children has to say. Try me. It's just, I let you down so many times, God. No, my child. You were never holding me up. I hold you up with my victorious, righteous right hand. Never the other way around. In this relationship, I hold you up. Okay. Chisel away. But just be prepared for what you're going to find in there. Because I know who's inside there. Because I get up every morning and I look at him in the mirror and I hate who I see. Because deep inside there, this little kid who gets up every morning and dresses like an adult. And I go out and I try to do what I'm supposed to do, but I can't, okay? I can't be who everybody else expects me to be. God, I can't even be who I want to be, much less who you created me to be. And so inside is this scared, stupid little kid. But you chisel away, just be prepared. You have listened to so many voices for far too long that were not from me. And you have totally bought into the lie, haven't you? You think you're junk, don't you? When you lay your head down at night after you've done the dance to get the hug,
You think you're junk. Listen to me. I don't take time to make junk. How can I show you that my love for you stretches as far as the east to the west? How can I show you that my love for you has no end? I know. Reach in your back pocket. What? Reach in your back pocket. Why? Are you arguing with me? Reach in your back pocket. Oh, God. Yes? I just meant, God, I'll do that right now. You're just saying my name in vain. Come on. It's a name. It's a saying. It's a name above all names. It's more than a saying. It's more than a name. I want to teach you something about my name. Reach in your back pocket. Oh, my God. You know what that is? Yeah, it's a note. I wrote it when I was in college. How did you get this? Hello? Oh, yeah. Go ahead, read it. I love Angie. Other side. Sorry. Dear God, did I hear you right today? Did I hear you say that you love me? Even though you and I both know I've messed up so many times. Did I hear you say you want to use me? And I feel so useless. If you'll take me and use me, then God, I give you all that I am. Take me. I love you, God. I love you too. And I love you too much just to leave you where you're at. This salvation that you hold, I don't want it to be some sentimental gush or some head knowledge. I want you to work it out in every detail of your life. And when problems come and chaos happens, don't look at it as a prison, but look at it as a father disciplines his child. A father disciplines the ones he loves. I know, but it's going to be tough. Yes, but you bought into the lie thinking everything was going to be easy when you gave everything over to me. There will be trouble in this world, but be of good cheer. I've overcome the world. I want you to do something. I want you to look out there and I want you to say, Tommy is God's original masterpiece. Tommy is God's... No, not the way you see yourself or you try so desperately for others to see you, but maybe for the first time in your life, the way I see you, the way I created you. Tommy is God's original masterpiece. Yes, you are. And so are you. God doesn't make junk. You are an original masterpiece. Jy is God se meesterstuk. Jy is in God se hande. En hy's besig om met jou lewe iets te vorm. Jy's die een wat besig is om meer en meer elke dag na die beeld van sy seun Jesus te word. Jy's die een wat baie keer sy hart breek omdat jy jou eie ding wil doen en omdat jy hom nie wil toelaat om jou te vorm nie. Soms breek ons God se hart omdat ons meer na die stemme van ander mense luister as na sy stem. Soms breek ons sy hart omdat ons eie wil uitvoer en nie sy wil nie. En hierdie hele proses noem die Bybel heiligmaking. Se woord wat ons nie baie wil gebruik nie, maar in Engels gebruik ons die woord sanctification. Die proses van heiligmaking is dat die Here is besig om alles in ons lewe wat nie soos hy lyk nie, wat nie in sy beeld is nie, van ons af te kap, weg te neem, te stroop. En dan gebruik hy toets in ons lewe om dit reg te kry. So hoe styg 'n mens uit bo jou omstandighede? Ek dink dit gebeur deur oorgawe. Oorgee aan God se wil in jou lewe. En dit is presies wat Jesus ook gedoen het toe hy hier op aarde was. Ons het verlede week bietjie gekyk daarna dat Jesus het ook gehoorsaamheid geleer
in sy lewe deur na die wil van die Vader te luister. Hy het dieselfde proses deurgegaan terwyl hy op aarde was. Toe Jesus daar in die tuin van Getsemane bid en deur hierdie geweldige worsteling gaan dat hy binnekort gaan moet sterf, sy lewe gaan moet verloor, selfs gemartel word, dan bid hy hierdie woorde aan Lukas 22. Hy sê, Vader, as U tog maar hierdie beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. Jesus het geweet, hy moet gehoorsaam bly aan die wil van die Vader. Dit sal hom laat uitstyg bo sy omstandighede. Dit sal vir hom meer en meer elke dag afhanklik maak van sy Vader, dat dit vir hom so sal wees dat dit amper kos is wat hy nodig het om te oorleef, om die wil van die Vader te kan doen. En dan wil ek vir jou goeie nuus gee, en daai goeie nuus is dat God sal nooit dat jy bo jou kragte versoek word nie. God sal nooit dat jy getoets word in dinge wat jy nie kan slaag nie. Hy sal altyd vir jou uitweg gee. Hy sal altyd vir jou die krag gee om dit te kan oorwin. En daarom dink ek baie keer is ons gebede so gefokus op onsself en dat ons God wil vra dat hy ons uit ons omstandighede moet verwyder en dat hy iets moet doen aan hierdie omstandighede wat in ons lewens is. En ek dink dit moet eintlik anders wees. Ons gebede moet meer wees dat ons fokus op onsself en hoe ons reageer in ons omstandighede. En wat is God se wil vir ons in hierdie omstandighede? Eerder as hy dit moet wegneem. Ons moet minder bid, dink ek, met lang lysies en klaassessies of sessies om vir die Here in te lig van die goed wat hy in elk geval van weet in ons lewens. En ons moet meer bid om te sê, Here, help my om in hierdie situasie die beste volgens die wil van die Vader op te tree. Een van God se mees effektiefste gereedskapstukke in ons lewens, om ons te help om verby goeie intensies te beweeg, is juis worstelinge. Is juis hierdie geloofstoetse en soms swaar kry in ons lewens. Het help ons om te verander om meer soos Jesus te raak. Want ek is eerlikwaar oortuig daarvan dat daar sonder sal ons baie keer nie verander nie. 1 Petrus 4 vers 12 en 13 lees ons, geliefdes, moenie verbaas wees oor die vuurproef wat oor julle kom nie. Dis nie iets vreemds wat met julle gebeur nie. Dit moet julle liewer bly maak, want so deel julle in die lyding van Christus. Laat julle wonderlike vreugde ervaar wanneer sy heerlikheid bekend gemaak word en julle daarin deel. So ek wil jou 'n vraag vra om vandag so af te sluit, is waarmee is hy besig? Wat is hy besig om, soos die Skit Guys vir ons gewys het, weg te kap in jou lewe? En jy weerstaan dit, of jy worstel daarmee. En jy vra dalk vir die Here, maar hoekom ek? Of hoekom gebeur hierdie goed met my? Of jy blameer mense wat hierdie omstandighede dalk oor jou gebring het. Dalk is die vraag om te vra, Here, help my om getrou te wees. Help my om hierdie geloofstoets waarin ek nou is, te slaag, waarmee ek besig is. Want ek is oortuig daarvan dat ons lewe is 10% wat met ons gebeur en 90% van wat ons leer en die keuses wat ons maak van wat met ons gebeur. Die grootste deel is hoe ons reageer in ons geloofstoetse. Moenie sy handewerk in jou lewe probeer vryspring nie. Moenie probeer uit dit kom en sy betrokkenheid in jou lewe dalk ignoreer of dalk kom blameer selfs daarvoor nie, want ek dink sy betrokkenheid in jou lewe is kosbaar. Wees bly as God so belangstel in jou lewe, dat hy die moeite doen om jou te lei en te vat op die pad wat hy jou neem. En net soos wat ons kinders en jong kleinkinders nie altyd verstaan hoekom die ouers hulle wil help en wys op die pad nie, en hulle is hardkoppig en hulle wil hulle eie ding doen en met hulle eie
wil hulle iets afdruk of self speel of doen of iets doen, oor die pad hardloop, wat dit ook al is. Soos ek en jy partykeer, dat ons God se dissipline in ons lewe, God se wil teenstaan. En dis eintlik sy liefde, wat ons wil lei, en nie wil straf nie. So, hy wil hê, jy moet die beste jy word, wat daar ooit kan wees. Hy is die een wat jou wil vorm en meer maak, soos sy seun Jesus. En daarom werk hy soos 'n beeldhouer aan 'n kunswerk werk, en hy sê, jy is my meesterstuk. Ek is besig om jou te vorm, en hy gebruik soveel dinge tot sy beskikking, om jou aandag te kry, om jou geloof te suiwer en te toets. En soms gaan ons deur moeilike tye. Dit kan ons nie vryspring nie. Maar ons kan goed reageer in ons moeilike tye. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons die Heilige Gees het wat in ons lewens werk. Dankie dat ons weet dat wanneer ons in toetse kom, wanneer ons deur moeilike tye gaan, swaar tye gaan, selfs aanvalle van die duiwel, dat U ons nie vir 1 sekonde alleen los nie, maar dat U by ons is. En Here, as hierdie geloofstoetse ons pad langs kom, en hierdie worstelinge, dan sit vir ons bitter moeilik as ons in daai eierdop is, om te sien dat daar lig aan die ander kant is. En ons worstel en ons pik aan hierdie eierdop om uit te kom, of ons is soos wat die skietguys vandag vir ons gewys het, besig om gevorm te word in God se beeld, en hy kap weg alles wat nie van U is nie. En dit is baie keer seer, dit is baie keer moeilik, maar dankie vir U betrokkenheid in ons lewens. Ek bid dat U ons sal help om dit raak te sien, help ons om te besef, dat U ons die krag sal gee, om deur elke geloofstoets, deur elke worsteling, deur elke swaar kry en pyn in ons lewe te kan gaan. En help ons dat ons geloof so suiwer sal word, dat dit so blink soos goud sal wees, as dit eendag voor U staan. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil vir julle baie dankie sê dat julle vandag aanlyn was. Hierdie is 'n spesiale week vir ons, omdat ons nie 'n diens het nie. En ek wil vra dat julle sal aanhou bid, dat dit wat hier agter my gebeur, dat die Here se hand op dit sal wees, dat sy beskerming op dit sal wees, en dat die Here ook ons as 'n gemeente sal laat groei, laat ons nie net geboue bou en stoele insit nie, maar dat die eintlike werk waarvoor ons hier is, wat in ons lewens gebeur, werklik sal gebeur. En dis my gebed vir jou in hierdie week, dat jy sal toelaat, dat God se handewerk in jou lewe volmaak sal gebeur. Tot volgende week.